Aikari ya maella gicigo-ini kia ubunge kia Naivasha maikarite na kimakoro ũndũ na githagathago ũũ ni thutha wa ciana nini gũkua makiuga ni ũndũ wa wĩtĩkio Muogomu kuria hari mwaka-ini ũmwe ciana 5 ni ciurũkĩte na kuria riboti ya ica ikuhĩ ikĩonania ati maabitha a borithi oro ũndũ ũmwe na aikari mwena ũyũ makĩonokia ciana 4 na gũikia aciari 2 ngono ni ũndũ wa kũmaĩrĩria ndwari na otaúria Gilbert Njũgũna aratarĩria mutumia wake aingĩrire ndini-inĩ ĩno na akĩrũmia wĩtĩkio na thutha wa mwana wake kũrwara mũigire nyũmba nginyagia akĩhurũka na thutha-inĩ ahũrĩirwo thimũ mwana athikĩtwo. Sasa kuzika mtoto wangu hata waliambia nini? Chief amepiga simu ametuambia ako bali tupe barua tuende tuzike mtoto. Sasa hiyo ndio the worst thing wamefanya hata kwangu. Sasa hiyo ingine mabi yangu hiyo barua yao wamepewa na serikali ichunguzwe upya. Kama hatakuwa kupeleka watoto hospitali waseme juu sasa tukiwalete hapa huwa tunafanya kazi mingi sana na Madam Chief na askari. Tunawalete jajo, tukiwalete jajo wakifika nyumbani hizo madawa wanaenda kutupa. Sasa tutakuwa tunawafuata kila saa. Kuringana na mumemba wa kanitha wa Church of God augite ndangĩcenjia wĩtĩkio wake agĩtarĩria atĩ ũhonio wao umaga matu-inĩ no ĩndĩ ti gũkũ thĩ na oho arĩ na kĩgirĩko nĩ atarĩirie atĩ mwana wake ũmwe nĩ ahurũkĩte na athikirwo nja wa kanitha wao. Niko na watoto 3, nilikuwa na watoto 4, mmoja akaaga na nikamzika. Alafu kukakuwa ati atupelekangi watoto hospitali na hiyo kanisa ni ya Shetani. Mimi nikasema kwangu hakuna shida kuambia kanisa ni ya Shetani na nitakuja hapa ili nitii serikali. Alafu kukakuwa ati watoto wamegojeka ati nimewaweka kwa nyumba. Sikatai walikuwa wamegojeka na hakuna mtu wagojekangi hii area hata pale pengine na wanapona. Mimi imani wenye nimeitikia wanasema serikali wanasema ati tunaambiwa na mhubiri wetu atanaitwa John Shege na hakuna kitu kama hiyo. Mimi hata nikiimani nikienda hii kanisa siku hapa nilikuwa Nyahururu. Sasa mimi nafuata maandiko. Maandiko inaniambia ati mimi nisiende hospitali. Mungu aliniambia mashida yangu yote nimpelekee na ndivyo huwa nafanya. Na mimi nimesema kwanza kwangu kanisa nitasoma baka kufa kwangu kanisa kufa kwangu. Hapana. Kanisa mimi sitaacha. Kutoka leo namjua hivyo. Historia ya kutopeleka watoto hospitali ni pastor anawaambia. Mimi nawapelekanga. Na ni mbinguni sio hapa, sio kwa watu. Kwa sababu mtu mwenye amezaliwa na mwanamke anawezaje kuwa atidiye ndio Mungu wangu? Naenda kumtubu mtu. Siwezi hiyo, siwezi. Riboti irerekereirio ni munini wa cibũ wa maella augite aciari 2 nio maikĩtio ngono na akauga nene yake ni moĩ ndeto ĩno na ni mararũmanĩrĩra nayo na oho kuga kamĩcina wa mwena ũcio nĩoĩ ndeto ĩno na arĩa othe mahonoketio kuma mĩciĩ-inĩ marĩ arwaru ni maramũkĩra ũrigiti thibitarĩ-inĩ. We've arrested two parents. Niko na information ya kenye kinaendelea kuhusu hao washirika ambao wameongea mbele yangu, but nishaambia wakubwa wangu my DCC, my ACC, and I think they are best appraised to give more information. Andũ-inĩ ha Mũthingi TV niĩ njĩtagwo Wambui wa Maina.